Sebeyishumi nantathu abantu asebedlule emhlabeni kulandela ukuqubuka kwesifo sohudo esibhedlela iJubilee eHammanskraal kanti babalelwa emashumi ayishiyagalolunye nanhlanu abantu asebefike kulesi sibhedlela ngemva kokutholakala ukuthi banezimpawu zalesi sifo. Mayelana nalengqinamba sizokhuluma nowengamele ezempilo esifundazweni eGauteng Nkomo-Ralehoko nokuyena osifikele mathupha kulesi sibhedlela izolo. Sikubingelele sikwamukele endabeni namhlanje Mphathiswa. Sawubona sisi, sawubona nabasekhaya, siyabulisa. Sizokuthiwa ke sebeyishumi nantathu abantu asebeshonile ngenxa ke yesifo sohudo. Kanti ke siyafisa ukwazi ukuthi ngabe sifike kanjani la ngoba ke kuthiwa ke nemeya yaseTshwane iyaqinisekisa ukuthi ukuhlanzeka kwamanzi kukhona futhi kuyahlolwa njalo ngenyanga. Angiyazi echo imeya mem yona. But mina ngifuna nje ukutshela nje ukuthi ndinabantu nyana basesibhedlela labagulayo abayi-37 esiba-admithileyo kwesinye isibhedlela esikuso iJubilee, and then abanye sibase-George Mukhari nase-Steve Biko, which is a number ngamashumi lawo 20. So but inkinga yona ikhona, and inkinga siye sayotesta already 19 samples ziyabuya zithi kune-cholera nyani. So which means thina ke into esenzayo ngokuhamba sifundisa abantu ngendaba yokuthi i-cholera ikhona apha eHammanskraal, to be specific kwezi areas ebendike ndazitsho ngaphambili oKanana oCarousel View kunye nezinye. So we need to protect our citizens. Yona umasipala makadikishane nendaba zamanzi benze sure ukuthi amanzi bathutha amanzi balethela abantu bafumana amanzi acocekileyo bazokwazi ukuthi xa bewasela basela amanzi aphuma ecocekile. Kodwa ke siye saphinda futhi siyabafundisa uba xa amanzi engacocekanga mabathathe ibleach bagalele intwananyana yebleach teaspoon, bagalele ne-teaspoon yeswekire o-20 yotyiwa ko-20 liters zamanzi, so that amanzi at akhona ukuthi angasebenziseka singakwazi ukupheka ngawo siphinde sisele ngawo. So bathe ke namhlanje mame ngikhuluma no-MMC we-Health and Social Development kumasipala waseTshwane ba-activatile ukuthi benze sure uba amanzi azayo ayacoceka. Kodwa ke no-minister ngoku ndingena njengoku o-deputy minister bamanzi apha ezweni lethu bakhona bazokhuluma nathi ngendaba ke yokuthi bangasincedisa kanjani nabona, because le nkinga yalapha ngoku ayiseyonkinga yomuntu omunye, inkinga yokuthi sihlangabeze sisonke silungise because umonakalo sowenzekile. And ayonkinga efuna uba sibe sinyolana ngoku. Xesha lonyolana sizawulenza qha ngoku masize nesisombululo soba abantu baphila kanjani na. MEC, njengalokhu usuchazile ukuthi lena kuyona inkinga yomuntu oyedwa kudingeka ukuthi nibambisane, ingabe esenisungulile ekutheni umphakathi uxwayiswe ngalesi sifo? Ikhona imikhankaso sesiyisungulile kwaye besiyenza le mikhankaso le. Intena yayazi ba ke into sometimes abantu liphandwa libhekile, because bakhona abantu esithe masibabuza bathi bona khange bebesela amanzi asuke empompeni straight, akhange bawabilisa, akhange bathini. So kusesithi ke ngokwasekhaya liphandwa lijongile liso. Kodwa ke sifuna ngokucizelela siqinisekise ngale mikhankaso ukwazi basisindisa abantu, because ayonto elula lena, into enzima kakhulu. Izakhamuzi zithukile, ungathini mhlawumbe umlayezo wakho nomnyango ekutheni nikwazi ukuthi izakhamuzi zehlisa amaphaphu? Ngifuna izakhamuzi ngithi kuzo mazehlisa amaphaphu, but mazilandele le mithetho esiyitshoyo ukuthi nje abantu mabenze kanjani na xa befuna ukusela amanzi. Xa uzawupheka wenza njani na, uhlambe nezandla zakho, uhlambe ukudla ozawukupheka uba ngaba ngama-vegetables, uphile ezinye izinto ezifanele ukuphilwa xa uzawudla zona ama-fruits nezinye. So sithi nje mabana sinakekele bayazi bangoku le nto i-cholera ikhona nyani and iyasixaka nathi, so sifuna ukuyivala ingagqitheli elinani labantu abahambileyo, kusale senze ukuthi naba basesibhedlele baphume bephilile. Into esizama uyenza ngoku leyo singurhulumente. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho MEC. Lo ke bekunguNomantu Nkomo-Ralehoko wengamele ezempilo esifundazweni eGauteng.